Amrige ledo sinsin Trump ta kongi chokdo ki sinsi kongma Obama la yangya dirgido. Obamagate. I It's been Obama going on gate for a shebe long inge time. to ngar mebe tsik sabashik Before dune I even bigdo. got elected. Zawe sinsi Trump ki sinsi kongma Obama la tenga ne gezu nazo ki gyunju nang suyo mazi sinsi Trump ki le yun la tobo tangbe lokchu nguyo ne Obama dingba so gyunju rimba nang suyo You know what the crime is. Gokju teni nidong churu ki lo la sinsin ki wudu Trump la toba ni ursu shung ki tiju la dene chunglu suyo di Amerike shungshab Mueller ki neti ne chungbe shibju ti chu dingkhen ki terbu nang la Obama yoba kodun rido talu wudu nang la sinsin ki wimi toda wa te kushab Joe Biden yimba te gyumsen zo shikcha. Anything that he can do to cast a bad Biden spotlight nabu suyo tobe nezu kangrung la tezu shuk la Obama da Obama shung la gyunju chana yang Trump da kongi chobu nyingdu tsuyo tamzin chegyan shikri. Obama gate shebe nezu dila tsuna Biden ni Obama kubsu sinzin shunba yinba tang tade shibju tezu kor kendo yu kengi mishik yindu. Obama gate shebe di nang la Biden tu tuba shik kogab tobu yori shi, deshe nangadu. Yang sinsi Trump ki denja lobdun ba surba Michael Flynn ki nyokta mutu di yobate Obama gate shebe duju te tewe bewa shi ki gen tagudu. Sinsi Trump tambu nang be nishe ki kongter Michael Flynn ki ursu shungzab la geje shebe te she melu Michael Flynn ki ari sanwe legung ki chize to she zu nang ba timdo ne nangye tenbe chung yobate Sakong ngamar Amerike timchu legungi meb suebata takchu tela sinzi koma Obama gyunju nambashi chiger chungyubre sinzi Trump ki chindanga be che chupshir Twitter tang to bewa shigla Obama tozo ki tize la konggoba be yubre sinzi Trump ki sawe nizu zeju ledun ki nemuwa Richard Grenell ki dingyong ki par to sangya dambe mingshung shik yongcha chebe nangla Michael Flynn la shung ki sangshim yu da chedu tiju yube Obama shung ki tori mi nangla Joe Biden ki chen ten yubre. If Vice President Biden and the Sinzin Trump ki shung ki lobdun lechebe kuger ki kamyo la sinzin shomba Joe Biden tha sinzin ki lobdun ba nangme sangwe nga la semba sena wangje peju loba shi jiwu shigri sungdu. Biden ki chone kongshu ki nezu na mi goyen gyur yinba jueba rikta Trump ki chone Biden ki jibe kuwang ki peju lobar tangba pe shindu. It doesn't matter if something is true or not true, if you can say that there's a conspiracy afoot. Geje tönda te ngone yinda mengi keba yomare. Gokchu shik mi shengi yi la tebu chungcharna gokchu dingse mitela yi ma shewa shik suebe timdo ne nizu gi nel gedu. Gokchu dingken di shuk chenpu chego yoreshe deshe nandu. Amerike naondo dogi nedu gi neba chima yinbe sinsin Trump ki zingyong chube gyunchu ka gyurtabla Obama la dirshimba Norman Ornstein tabu gyun dönken ki jugi. Sinzin ki legung podang gabu sargo ledun ki tungji Kelly McNane ki nishe ki kongdu deju nangse la Obama kub ki shungshib ki bangda kanya mebar ursu shungi yinlu chunda tamba reshe judu.